ଷୋଳ ପରେ 21 ଦିନ ପୀଠରେ ଲାଗିବ ନାଟ, ସଙ୍ଗାତ ଲୋ ପୀଠରେ ଲାଗିବ ନାଟ। ଗୁପତ କୋଠିରେ ଦଣ୍ଡ ଜିଆଇବେ, ବନ୍ଦାପନା କରି ଘଟ। ପାଟ ଦଣ୍ଡୁଆକୁ ଦେଖ ଦେଖ ହାତେ ଧରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଛାଟ। 16 ପାଟୁଆଙ୍କୁ ଧୂଳିରେ ଗଡ଼ାଇ ପଢ଼ାନ୍ତି ଗୁପତ ପାଠ, ସଙ୍ଗାତ ଲୋ ପଢ଼ାନ୍ତି ଗୁପତ ପାଠ। কুশ গণ্ঠি চম্পা ফুল খোসি, উপাসিয়া সর্বে মিশি, সঙ্গাত লো উপাসিয়া সর্বে মিশি। পানি তোলি সারি পଣା সারুথিবে,